autodidak ni. Kita dari Enggak. SMA kan. Autodidak kan. Punya pola kehidupan sama lagi si Gali ya. Coba sama si Gali. Si Ariel ujak Bandung, ujak Jakarta, ujak kuliah di Yahri kan. Si Gali lagi Aceh, ujak Jakarta, ujak kuliah di Malaysia. Tapi hana ujak kuliah. Hai kuliah tetap. Tapi hana belajar, hana yakin lah tu ujak ngeband kan. Bentuk dia grup band apa antik. Manajemen je keluarga awaknya memang awak kaya orang, memang orang kaya musisi zaman tu kan. Kan dikontrak lah le KFC. Inan ke viral awak yo. Kontrak le KFC ya.